ai tanu pōko ia o e konga o e wa aspoti ko tāpe e programa ko ia o e langa ko ia bako marunga o Tonga. Hei koe langa lahi au pito ai langa koe no amana ke whakahoko. Hei ku kau ki ai ano langa ai gymnasium, ka whare whakamarusino. Whare rei pa mo malai agapulu, pe ki malai e netball e wha i tua, malai e sima koto aini. Pepe hoki mala tenisi e ua i tua. E koe ne i tuku koe ia e ngai mala espoti mala e agapulu koe ngai grandstand ni me o ta whaaki whakahake me ta whaaki whakahifo pepe si tua ki hala tau whakahau pe mo si tua koe ia ki hala whakakolo e whakakoi mala e agapulu me hala whakakolo tuku ai mala e tenisi koe ni e wha o koe me grandstand ki ai pia kiri koe tau potu ki hala whakakolo koe mala e tenisia e ua ai koe mala e netball e whai toto maari e i ta wha koe ki te whai wa e mala e tenisi mo mala e netball o koe ai tau anga me lere ai pe koe parking koe ko parking lahi ka mala ma pe ke whakapufua koe ki ngai mala e koe ia pe i ta wha koe ia hoi mala e agapulu ki apiako e tu ue e gymnasium ko ia e lere whakahake whakahihifo pia ino tawaki ko ia ki e harawha koro e moe mala tenisia e taha ai ko konga whukene ngai programa ko e kulanga ko toa pene ngai kauta misaina ko e paranina e taha ko toa pene misaina ai ko ngai kauta ko e Chengsu Guangzhou Construction Group na whai ko e langa ko ngai Palani ko Beijing Architectural Design and Research Institute Company Limited, Shenyang Engineering Supervision Consulting Company Limited. Ai ko ngai kata sain e kuna wanga whalere ko ia programa ka kuna hieni ko toa i ahoni ahvela apito befukeni Nuku'alofa ki la alahi apito ka afu apito whawharangan ko ki ahoni ko e palemia to ngamini saako pamea ko ngawe ako kawa Ameriko. Ai ko tutuni ko ipe ko e fututu a programa ko e whakatau kei ko e mano kauola ko e koristutuku pe ko e pure ako malolo e ape ako pe ko e ofisa panga foki e apot ngai ako pe mo ako ngawe loro tonga ko e i taimini ko e tatari whakahau ko ia e sea kautaha ko e ngai matua me kau whai ako e ako malunga tonga ko Joyce Murphy ko e himi ko e toko taha whafonga e mea ko lolo tonga ko e lesoni ko e whafonga i me ko sirio ko e kristutuku pe ko e lotu kamata e whakaho ko i e tarekita ko i o ngā whakaemangeri o ai wisiria nā ko e kristutuku ko whaikauto ki taha tari ai ni me tolu e hoko rewa ki ono mai ko e report o whilawe i mo e whakaikiki ko e programa e na ulawe ko ke ane na hipa ko
Ihenia Jiangsu, me Jiangsu Guangzhou Construction Group, Bemo Jianchen, me Beijing Architectural Design and Research Institute, Bemo Shenyang Engineering Supervision Consulting. Ivaleva Molea me Ambassador Korea, me Republica Kakayo Senang Tonga, ko Chao Lin, Bevaleva Hanotapo Kimake Korea. O mga maili nga ko ni ko face yuwa o wino pe ko Tonga High School Phase 2 Sports Complex Project. Pai fa ko ia e fa ka to tatali ai ni metolu. E valeva ai tanupo ai fa ko ia e tanta ki premia pe mo e minisa komisa a ko nga we fa la ran ko ia ni ko tu ko ono bo ko nga va miliku. Lo Tonga ko ia e whakareari me i palasa ko ia ai Tonga High School. Pia e whai me whakareari ai whanawa ko rea whakasiaina ko ia me a vea koloro Tonga. Pe whare pe mo e rea makehe. Ko i whafonga ia pureanga me hi pare mia pe. Pe mo misa ko ako ngā wei ho kawa miriku. Hoko atu ke he Fia de mono ua, ko Tonga High School o Beia, le whakamaro, ko e tarita ko lere o, ko iskeri oko, ko himi whakaosi, wako ia e sipola halafihi, ko e korisu tuku, ko e pure ako e ako marunga Tonga, mea kresi le vai whaikado tātari a ni me tolu, mea bevo ki e paswa whanua, e whakako bem. Ai ka hoko ia e tau programa ko ia ki e hoa tāni. Ko whare ari pe whakeni mangai mea ngāwe ko e kunaonga, o mai ki naonga ngāwe e ki ko e lota ko e ki popketu ko e pa mangai mea ngāwe ke he ngai mea ngoi lalahi e ni e whae ko ia ngāwe ko te mamata te ko oska mata ngāwe ngai whaitu e whutunga kere pe peke whutunga oni ko e makamaka ko e whangmawhora ko ni me malai aka pulu ko ia nai ilo hai taim ko korespore hanga pe hoko mai ko kia marunga Tonga ko ia ni ua hoko ai i taimini ai programa ko ia e honi ko ia nfoki tola habito e kau koresu ko whatonga ai heni ko nau i he ngai ngau foki ai pure hanga pe ni ai si o ko ia ai meiteki o parama upege he si o ko ia ai tak mamata Sone maramafi e si o ko ia ai moi. Pea me fok fai kau tare ni me tolu. Pea aku tokla he bito ko e minista Moimoi. Ko kau ko se tuku ko kau mai ke fatangia ko e ahoni e ko fini ko. O kai te meta va ko ni o ko kai sa te sis fasi o ko ia ai tala pe ko net por ko ia Tonga. Pea pepo kia se no se fita. Ko e kau whai ako ia i koriso whai ako. Ko e kau koriso tuku e ko lawe e tuku nau kau mai. I programa ko ia o e ahoni. Pea ko e ngai whatongi e katoa. E ko whakahau ko pang te wakai atu ane nai ke he ni mehi university he lahi koe lan kurukulanga lan whakawhanua whakia. Lan e apea koe ni hamaroni pea mo e ngenga pe koe ko la. Ko ngai ko tola pek na dol na heni beke ka fa yako pen pe fok pe mo pure ako pe mo tola me ka fa fe ke ko na heni i he ta mini ko e fa ngon ko e ka mat ko ia ai programa e ka pana ki toki me mai ka te fa ko antu ko e o me tu tani ai fa langi ko e pare mi ai Pea be hoki ko hen pe mo e amasto ke Republika kai Oceana Sao Jalin ko le tantari ko sea o e kada e matua me ka fa ko ai ko marunga Tonga ko Joyce Mafi himiro ke fa fonga me ya ko Tonga High School le soni ke la we fa fonga me ko silio e ka ko situku Latu kamada Taragita o evangelio ai usira na ko tokta fa kautari ani metolu fa ko loto ai eki e ka wi fia ko
ko i ripoti katoa ko chansu pe mo chan chen me ngo ka ta ko la hanga langa ma ka la palani ka ta la hanga to ngai ai langa lai a bito ko ni ko ni pe e fai molea me hi buranga ko yo saina fa ko ambastoa ko chao lin lo tu ta pa ki ko ya o ka tonga ko ni pe ko e fa ko ya ano fa ko ya e tanpo e minister beto ko ko ai ka fa fe fa pa mo le ko nga buranga tonga fa ko ya e premia o ka medico le fo malo ko e telekitari o leo e fo ko iskelioko pero himituku ko e pura ko ya ko malo nga tonga si pola hala fihi me fa le va kelisi o tu tani ai fa lang langi fa da ke ya honi ko manu aka ola ke la apito ni apito ai honi ka fu teni la ben yo ko langa ko ya iro to mala aka bulu me be fo ki ko me mape fo fa la me na ke fu gymnasium mala aka bulu mala tenisi mala netball tawanga melele pe mo Ukraine stand ke o mala aka ni ka kone to ta mini ka tawanga tuang ki to da fa da ko ya honi ya manua ka ola Tape moe a fio e doa mafi, o tau lo tonga. Tapa moe hau e o tonga, king tupo wono. Tapa moe tahine kuini nanas pau. Tapa moe benis kalau ni, buto a urukalala. Moe fare o ha moe ofu. Tapa moe lot vaya, moe hoi ke whanua. Dapat mo ek pare mi Tonga. Ona bo waka milik. Ako falang lang ia. Kato nga tanpo. Ko nga hanoa langa. Malai vainga. O ya malunga Tonga. To His Excellency, Mr. Kao Xiaolin, the Ambassador for the People's Republic of China to Tonga, His Excellency Beninaka Kensaku, the Ambassador of Japan to Tonga. Dapat mo hoeng mista kabineti, mo meahin heahon. Dapat ke kau taki ngawe, o tau be ngahi patungawe pureanga. Dapat mo kere tupua. Api ko fai mata mo kolis pureanga. Tap mo mafta uaf Muhammad Apure. Dapat mo tandai fai fikau. Fikau tari ai ni metol ko tari kita ya. O evangelio siasi wasiran tawatai na Tonga mo halot. Dapat mo pureako si pola halafihi. Dapat mo kau fai ako whanawa ko kumulawa mahi ahon. Dapat ke sea PTA e ke matua tai whanau. Dapat ke hoi ke kustutuko dobe. Dapat ke sola mo ulangi mo mea mahi ahon. Tala mo kapu e whakatapu. Tala ngata hei a te au whai ki tu atu. Ata ke whakahoko atu e tau polokalama. Let us begin this very special event and auspicious occasion. And may I invite
the principal of Tonga High School, Mrs. Paula Halafihi, to deliver the welcome speech before we proceed with the rest of our program. Mrs. Halafihi. Tawhi mai ho kelesi, ke whakapulupulu aki, kai mapuna I loto ho o wha, o whai ho mausi kaki. Ko ho pāinga na ke whai mawai pē, ai tau whiohi. Hifo ho tāpua ki ko uhi ko Tonga, mai otumuri. Ai whahinga au tui, ke moimoi I ke mautangi. Ai whai mai a mo uini ko koe ke whakawhikau aki. Kau mai, ka maumo I aki, pia whetau I aki. Tu unga I ho ofa whunga nelei te eki ngatu vai. O maula vai, e hake angani. Ko mau anu tāpu aki. Lawai ho mau kai, he mo ui ko ke whuaki. Tāpu mo tolu tahai o tua, o kune I he tae, alo aloa. Tāpu mo au niwe o Tonga, ka koe la a o kei ho atani. Tamatu I, ki intupo wana. Tāpu mo whakarelu anga no fo, ka koe whehui o Tonga. Tā hine kuina na spau. Tāpu mo amanaki anga o Tonga, tama peniska lau ni tupo to. Pehe ki e fui lupe. Tāpu pe mo honorable vaia, mo hou eiki o Tonga. Tāpu pe mo Reverend Dr. Daliaini me tolu, mo haa whakalunga Tonga. Tāpu pe mo ampastoa se aina, Tao Charlene. Tāpu pe mo ampastoa se apani, mune naka kensaku. Tāpu pe mo hoek minister ai kapneti, o mo mea heni e ahoni. E whakalungangi, ai aha whakakoloa ko eni, ko whake o tua maktauto. Tāpu mo leiri tāua chātuna kai manua le matua. Mai kaupahe o nia ko toha, mai api o matiketika. Ate whatapu make, tale ki tale reo, e sihi au e ponunga we ako iskeri oko. Ako tale kita ke ngahi waa e korisi. Moi kau tale kita ko toa pe. O mo mea hen. I kai ke ngahalo. Dr. Steen. Tale kita mahalolo. Puk tau kau hen. Whatapu atu ke hau e ko sutu ko toa pe. Pia tapu me masola mahulangi. O tau no nuku I whatahangan. Ko haitu kita. Ke te uua I pangaini. Ka whapetai ke o tua. Heu kai whiriwhiri mana koe te whiri. Ke te kau atua he lau, me te lau he kau. Tau whawhetai ko tāpe. He uni mo ta whoe a ka pasafulau o tau waka. O tau maanu he ne o wha. Pe tau te kina hano whatawhata mawhana. Tuk pe he mua. Keu o atu. Eik whalanglang. Ahano tālele I koe. Ona bol huakama mei liku. Ka koe pale mia o Tonga. Ko minister e potunga we ako. Ko Palestini a hoi ko stutuku. Ma kosili o ako malunga o Tonga. Ok tau lau kawai. Ai kere whai mata. O mea mahe a honi. Ke tau tanu pou. Ai konga hanoa e ploseki. Ke mla e spoti. Ai ako malunga o Tonga. Na tau nofo he tau lahi o misiki ai. O ki ai e taitale lei ma kehen. Ke kau whakawhi ma kehe e aho ko en. His Excellency Daho Charlene. E behe whoki. His Excellency Mune Naka Kensaku. O kuat whoki e taitale lei. Ak mo tolu ko tau pe kau whakawhi. O maulo tato ka mo mea mai. E whakalanglangi. Ai ngāu e kafa. Kua kamata e aho ko en. O wata taitale lei, ke ho e koslio, o ho e kosutu ko tau beang mo I heni, po mo mea mahi e hope. Ko tau api en, ko tāpu ake me otua, po ne au mai.
Kai tali lei foki mo kau taha ngai mātu abe he kau whai ako. Me mo kau whai ako toa, wa piak maalunga tonga. Pepe he, ke whanau ako, ne hongo kau ke heni mo knau tō. Warm greetings from Tonga High School, apiko whai mata. It is with deep respect, appreciation and joy that I deliver today's welcome address on behalf of students, parents, staff of Tonga High School, ex-students and the people of Tonga. It is my pleasure and honor to deliver this welcome address on this momentous and auspicious occasion. We all thank God Almighty for His guidance and everlasting love and blessings that bring us this far to arrive at the groundbreaking ceremony of Tonga High School Phase 2 Sports Complex project of this elite school. Our vision is always to the best and to attain all facets of life in students' experience at Tonga High School. And this milestone will highly fulfill this vision. It is an honor to welcome the guest of honor to this auspicious and momentous occasion. Honorable Prime Minister of Tonga, Honorable Huakawameliku, and also to warmly welcome the Ambassador of China to Tonga, His Excellency Ta Xiaolin, not forgetting the Ambassador of Japan to Tonga, His Excellency Munenaka Kensaku. Welcome to the land of Whaimata. I know that God answers our prayers today, and many times in ways I may not understand. And today I wish to acknowledge His faithfulness, as well as His everlasting presence in our midst at this very important and special occasion, and to conduct this groundbreaking ceremony, which we dreamed of it for years. And let's praise God for today. The school is most blessed and honored to welcome all distinguished guests today for your presence. I wish that we will have a happy and enjoyable moment at the land of Whaimata. And may today be a milestone to make Tonga High School with its sports team this year to be the best, because we will have the best sport complex ever in history to our whātu. Let us now move on to our prayer of thanksgiving and appreciation that this day has finally come to fruition. And may I invite one of the female prefects of Tonga High School in 2022, Miss Falepainti Mani, to please come forward and read to us our first hymn, and then to be followed by our Bible reading, and it is going to be read out by one of the ex-Students' Council members, Mrs. Salote Sisfa, and the opening prayer by the Director of the Free Wesleyan Church Evangelism, Reverend Dr. Talia Nimbe Tolo. Paula. Koe wholowholahimi e kamata aki e tau kātoanga ke e whiawhini. Ko no te au hongo fulu mawha e wholowholahimi, ka taku mau mea ke tau hiwa. E iki koe ofa a au, koe moana loloto. Pea ngalo hifo ki ai, e ngahi angahia. Pea kua ufi ufi, e kua viko toa pe. Koe tāta au sisu, koe mau fufulu anga.
O ku kalanga e kina, koe maa a ngā ia. Pea ata ina ki mamani kotoa pe. Ka pau e ngalo hifo au, i he ngahi pe au lahi. Pea e mole ia te au, a e ngahi tokoni. Ka e maupe e kutui, e tamai kia te koe. Our text for the official groundbreaking of the Tonga High School Phase 2 Sports Complex for this hour is taken from 1 Kings chapter 8, verses 23 to 28. Please allow me, I will read this in the Tongan text. Uraki tui vahe valu, vesi wa tolu, ki hono wa valu, peo pe ono whalea. Peane pehe e Sihova, o tua o Isleli, o ki kai hao tua hange kokoe, i langi i olungana, pe mamani i laloni. Ke whakaai e fuakawa mo mesi ki ho kau tamai o eiki, ai au taka i o ao mo nau loto kotoa. Ai awhiona ko ke whakahoko ki ho tamai o eiki ko te vita, ko e tamai, ai mea na ke tala ofa ki ai. Io na e wholofola e ho fofonga, pea kua whakaai e ho nima, o hange koia i he ahoni. Pea koe ni Sihova o tua o Isleli, whai ki o tamai eiki ko te vita, ko e tamai, ai mea na ke wholofola aki ki a te ia. O pehe, e kai hala hao tangata ke whakawhia ngai ki a te au i he taloni o Isleli, ko hono mea pe, o ka pau e ta ofi he o whanau ki o nau ngahi whaunga, ke whai e nau whakawhia ngai ki a te au, o hange ko o whai au. Pea koeni o tua o Isleli, ke whakamooni mua ai wholofola na a ke whai ki o tamai eiki ko te vita ko e tamai, ka e nofo mooni koa ai o tua i mamani. Wakai, na a mo langi, io moi langi o ngahi langi, ka ku i kai hawai ai awhiona, kai hua noa ai whareni kua ulanga. Ka neongo ia, ka ke hangai fofonga mai ki e lotu a ho tamai o eiki ko au, pea ki e kuhu, e Sihova ko hok o tua, mo ke whakaongo ki e whakawhetai, pea mo e lotu o kwheia e ho tamai o eiki i ho ao i he ahoni. Amen. Tau lot. E ke pao lau manu lau. Ko loa. Whawhitai a malau maare koe a whakoloa koe. Lolo lahe e uni mea whakoloa hiki he historia hi ahon. Na ki hoa si be mei heni whailonga ai university o e whanua. Me hako mai eni ki heni. A wholwhola nei lau ko e a whio takai maanang, mea i hau wei ki o whanua, ko e lotu ia ai tui. Ko e tui e ka Solomoni, au pehe ko e taha ia ka kai poto, ko whanau i he laulangi. Ko e taha e mai moa ai lao tonga ko hunga whanua, ki tā whahau tu pōwha. Te mau hiwai anai.
koe mai moai ai tui. Au lawa pe ke mawai hakonga si. Ai moko ia haa tui ki he whanua ki hako malatu. Pena whehu ia pe koe hamea mau tānoa tui ai. Koe mea pe koe tānoa ia maoni. Kai lau ki he ako, ka lau ki he lotu. Ko pau pe ke tala noa tui. Pea moko iai ki tā whahau te po wha. Ko himi pena mau whaahiwa. Pea kuiai pe ai ngahi tānaki pea moe li riu. O himi Whakabritania ko ia. Tell me the old story. Pea hiki he tama to e tala noa. He ala ofali o. A si isu lami ai o tua. Ne whea maataua. Ai whakai ki hange ki a tamai ki. Pōpula he whai hala. Tau mua ki he mala. Toi tala noa. Toi tata noa. Toi tata noa. He ala ofari o. O pehe pe ai whamatala maula maari e. O mea ai eikpare miao. Vai a mai hau minister e kapneti. Ia mai whanua. E whamatala ai pūre o e ako mālunga o Tonga. O mau whiawhia ko tōpe. E whawhetai. Nei whai bea e mesi ki ai ka koeni o whai longai. Ai tōpo e a hon. Pau mau whawhetai ai eki. Ko mesi ai a whiona, mai ala ofa ai a whiona. O mau whiawhia ai, haka i he langko tau. Ko hia koe ofa ai a whiona. Au mau whawhetai. Ko maa ke mau poto, o lahi, ngai whai longa. Kai ke mau whamao popo atu ki lang. Ko maa ke mau ilo. Ai whika, mai rea Whakabritania. Mai sio kalafi. Mai astalo no ma. Kai ke mau ilo. A mau otua. E mau whaapapalahi. Ko ia pena e toka ki i he ulak whai powo no. E makoi hono whinangalo. Ko tonga koe whanua poto. Koe whanua ia kau poto. Koe whanua ia e tangata moi whiwhine poto. A koe poto ko ia. Mau whaapapalahi ke malai ko tōpe. O mahuinga ke ilo e he tonga. A hono o tua. E apasia ki ai. O ea whaafawhai. Angi iki pēa langi maari e langi maa. Angi moko. Whawhetai o ko lako i whiele lei pēa tupo. Ki tupo wano. Tahine koe ina nas pau. A mo e whanua. Ek no pele en. Vaia en, lot vaia. Koe ek pare mia tonga. Honorable Whakawa me liko. Mai hau ek minister. Whawhetai. O whalang manatu. O kia i pēni i. Na mau tū he kere en. Na mau ako e lauto i pure anga. Na mau longa mo lele noa ia halope hen. Fu mala e koen ko kolis pure anga. Koen mau wakai atu ki e ata. E whatu. E langa ai e fu whare. Whaofa ofa koen. O mahino pe ia kui kai koe ako maalunga pe o tonga. E ata ki e kolis koen salo te. Pea moe ngahi api ako koto pe. O nau whiengao e aki e fu nau koen. Au pe he e mau whiawhia. Lau maali e maali on. Te taki ak mau tō. Koe whawhitai pe moe whamalo. He mala e kolis pule anga. Wafa peho ao. Kalais ko mau whamo ui. Amen.
Malot ki he tale kita evangelio. E whaiwhekau wa tongata taliani betol I he lotu lelei, he lotu kamata o e katoanga for historian. Moving on with our program, we are going to hear an overview report regarding the Tonga High School sports complex project, and it's going to be presented by Jen Ping Shu from the Jingzhou Construction Group. He's the on-site technical team manager. So is Jian Xian, the on-site management team manager from the Beijing Architectural Design and Research Institute. So can I invite Ping and Jian to provide the overview report and to tell us a story of what this project is going to be like. I know we have a picture up there on that big wall on both sides where the guest of honor, you can have a look, but they can help us out. 尊敬的胡瓦卡瓦米利库首相、曹晓玲大使、副首相、部长、首席执行官、家长们、老师们、学生们，尊敬的女士们、先生们，大家下午好。 Honorable Prime Minister Huaka Miliku, Excellency Ambassador Cao Xiaolin, dear Deputy Prime Minister, ministers, CEOs, parents, teachers, students, ladies and gentlemen, good afternoon. 今天在此即将迎来中国新年之际，象征中华人民共和国和汤加王国友谊更进一步的原汤加中学体育场馆项目在此隆重举行开工典礼。 我谨代表江苏广宇建设集团有限公司，向莅临的各位贵宾致以最热烈的欢迎和最真挚的感谢。 On the occasion of the upcoming Chinese New Year, the groundbreaking ceremony of China-aided Tonga High School Sports Complex project, of which symbolizes a further friendship between the People's Republic of China and Kingdom of Tonga, is solemnly held today. On behalf of Jiangsu Guoying Construction Group Co. Limited, I would like to extend our warmest welcome and sincerest thanks to all the distinguished guests. 原汤加中学体育场馆项目由中国政府原建商务部国际经济合作事务局负责组织实施，驻汤加使馆负责一线监管。很荣幸江苏广宇能成为本项目的总承包企业。下面请允许我简单介绍一下我公司的相关情况。 Tonga High School Sports Complex project is aided by the Chinese government. While the Chinese embassy in Tonga is responsible for frontline supervision, the Ministry of Commerce of People's Republic China is responsible for organizing and implementing. I'm very honored that Jiangsu Guoying could have the chance to become the contractor of this project. Then I'm going to briefly introduce our company. 江苏广宇于2001年成立于中国江苏晋江，具备中国最高级别的房屋建筑工程总承包特级企业，拥有中国建筑最高奖、鲁班奖等奖项。我公司将全力做好项目实施工作，采购当地地材，聘请汤加籍职工和中国技术工人协同工作，进行专业培训，使技能共同 促进当地工人就业和劳动技能提升，培养一批技术熟练的高级技工。 Jiangsu Guoyu was founded in 2001 in Jinjiang, Jiangsu Province. It has the highest level of general contracting qualification for housing construction projects in China, and has won the Luban Award, which is the highest award in construction domain in China. We will do our best implementing this project, purchase local construction materials, and hire Tongan workers to cooperate with Chinese skilled workers and provide professional training for Tongan workers.
We hope that this project can help to jointly promote the local employment rate, improve labor skills, and cultivate a group of senior skilled construction technicians. 最后，我想再次感谢胡阿卡瓦梅利库首相、曹晓玲大使和所有来宾的莅临，以及对项目的大力支持。还要感谢一直给我们无私帮助的中国大使馆的全体人员，特别感谢中国商务部经济合作局为确保本工程顺利实施的大力支持。预祝原汤加南太运动会体育场馆项目工程早日建成，成为汤加王国的体育人才摇篮、国家精英培养基地，为汤加教育和体育事业的发展培养更多的建设人才和体育健将，持续造福汤加王国的人民。Lastly, I would like to thank once again Prime Minister Huakavamiliku, Ambassador Cao Xiaoling, and all the guests for their presence and generous support for this project. I am grateful to all the staff from the Chinese Embassy who have been selfless in helping us. Special thanks to the Ministry of Commerce of China for their strong support in ensuring a smooth launch and implementation of this project. I wish Tonga High School Sports Complex to be completed at an early date so it can become a national elite training base for Tongan sports talents, so as to cultivate more construction talents and athletes for the future development and education for which will continuously benefit the people of Tonga. 谢谢。 Thank you. 谢谢。尊敬的胡阿卡瓦梅利库首相、曹晓莲大使、副首相、部长、首席执行官，尊敬的女士们、先生们，大家下午好。 Honorable Prime Minister Huakavamiliku, Excellency Ambassador Cao Xiaoling, dear Deputy Prime Minister, Ministers, Chief Executive Officers, ladies and gentlemen, good afternoon. 今天，象征中华人民共和国和汤加王国友谊的原汤加南太运动会体育场馆工程在此隆重举行开工典礼。我作为中方现场代表，仅代表项目管理公司、北京市建筑设计研究院有限公司和沈阳市工程咨询监理有限公司联合体，向莅临的各位贵宾致以最热烈的欢迎和最真挚的感谢。 The groundbreaking ceremony of China-aided Tonga High School Sports Complex is held today to symbolize the friendship between the People's Republic of China and Kingdom of Tonga. As one of the on-site representatives from the Chinese side, I will be representing the project management companies, the Consortium of Beijing Institute of Architectural Design Co. Limited and Shenyang Engineering Supervision Constellation Co. Limited. I would like to express my warmest welcome and sincerest thanks to all the distinguished guests who have arrived. 原汤加南太运动会体育场馆项目由中国政府援建，商务部国际经济合作事务局负责组织实施。汤加使馆监管，很荣幸我联合体能够成为本项目的管理企业。下面请允许我简要介绍我联合体的相关情况。 School Sports Complex is aided by the Chinese government, and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China is responsible for the organization and implementation, while the Chinese Embassy in Tonga is responsible for first-line supervision. I'm very honored that the consortium can have the opportunity to take charge of this project. Please allow me to do a short introduction on our consortium. 北京市建筑设计研究院有限公司，简称 BRAD。 迄今已成立70余年，是新中国第一家民用建筑设计企业。设计作品包括中国和世界各地许多标志性建筑，例如中国人民大会堂、非盟非洲疾病预防控制中心总部等等。在本项目实施过程中，我联合体将与汤加相关部门密切合作，做好沟通协调工作，严格按照设计图纸和各项规范要求，做好设计监理等工作。 确保工程安全、优质、如期完成，回报中国商务部和汤加王国教育培训部对我们的信任和支持。Beijing Institute of Architectural Design Co. Limited, will be abbreviated as BIAD, has been established for over 70 years. It is the first civil architectural design enterprise in New China.
Our design works have spread throughout China and around the world, include landmarks across cities and countries, such as Great Hall of the People, African Center for Disease Control and Prevention, etc. During the implementation of this project, our consortium will work closely with relevant departments of Tonga to do a good job in communication and coordination. In strict accordance with design drawings and specifications, we will do a good job in design and supervision, ensure the safety, quality, and timely completion of the project, and repay the trust and support of the Ministry of Commerce of China and Ministry of Education and Training of the Kingdom of Tonga. 最后，我想再次感谢胡阿卡瓦梅利库首相、曹晓林大使和所有来宾的莅临，以及对项目的大力支持。感谢汤加王国教育培训部的大力支持。感谢各位同仁的努力工作，预祝原汤加南太运动会体育场馆工程早日建成，造福汤加人民，为中国汤加人民的传统友谊再添光彩。Finally, I would like to thank once again Honorable Prime Minister Huakavamiliku, Excellency Ambassador Cao Xiaolin, and all the guests for their presence and strong support for this project. Thanks to the Ministry of Education and Training of Tonga for its strong support and all colleagues for their hard work. I wish the Tonga High School Sports Complex project an early completion for the benefit of the Tongan people. It has added luster to the traditional friendship between the people of China and Tonga. 谢谢大家。Thank you. We've now come to this very important part of today's historical event. And that is an address from the donor government and to be delivered by His Excellency the Ambassador Cao Xiaolin. An address from the government of the People's Republic of China. So can I ask that we all put our hands together to welcome His Excellency the Ambassador for his address. Thank you. Honorable Huakavamiliku, the Prime Minister and the Minister for Education and Training. Honorable Lord and Minister Vaya, Honorable Minister 17, Honorable Minister Fikita Watoikamanu, Honorable Minister Saya Piwakana, Excellency Japanese Ambassador Muninaka, CEOs Mr. Zhu and Mr. Chen, the representatives of the contractor, principals, teachers, students, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. What a wonderful day in the sunshine and sometimes in the rain with the cool breeze here. What a wonderful project for Tonga High School with this landmark sports complex. The representatives of the Chinese contractor just now made a presentation on this sports complex. There are photos, pictures around here. These pictures help us know what this sports complex will look like after it is completed. This project is a grant aid project, a gift from the government of the People's Republic of China to the government and the people of the Kingdom of Tonga. It is a symbol of close friendship between the Chinese people and the Tongan people. I would like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to colleagues and friends from the Ministry of Education and Training, the Ministry of Infrastructure, the Ministry of Foreign Affairs, and all the other ministries who have worked hard to make today's groundbreaking ceremony possible. Particularly, I would like to take this opportunity to thank Honorable Huakavamiliku, the Honorable Prime Minister and Minister
for education and training, for his care and painstaking efforts on this project. Almost every time when I have a meeting with the Honorable Prime Minister, he would ask me how the progress on this project. He has given me much pressure, but this pressure has become an encouragement for me to move ahead this project. Honorable Prime Minister, we take our hats off to you for your strong support on this project. Over the past years, cooperation in education, sports, and infrastructure between China and Tonga has yielded fruitful results and has significantly enhanced the mutual understanding between the Chinese people and the Tongan people. I'm very happy to see that many Chinese students study at Tongan High School, and I'm very delighted to see that many Tongan students study Chinese and they can also speak very fluent Chinese. I'm sure that this mutual learning will have a wider impact on our win-win cooperation in various fields in the future. Sports is an important part of our culture and our life. Tonga is a nation of sports lovers. There are good reasons for the Tongan people to have first-class sports facilities. I will assure you, Honorable Prime Minister, that the Chinese embassy and the Chinese company here will work with the Ministry of Education and Training and the other competent departments of your government for smooth construction and the early completion of this sports complex. The Chinese company has worked hard since they arrived here almost 3 months ago on this project and has made some progress. Thank you, Mr. Zhu and Mr. Chen, for your hard work. We look forward to the days when we can have sports activities in this sports complex. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, today is an auspicious day for us to have this groundbreaking ceremony. Tomorrow is the eve of the Chinese Spring Festival. The day after tomorrow is the Chinese Lunar New Year, the most significant festival in China. I would like to take this opportunity to wish all of you good health, good luck, and much happiness throughout the year. Malo abido. Kata kata ki pas-pasi magi le lah yang. Malo. May I now again invite the Reverend Director, Talia Nimitol, to offer a special prayer, blessings of the Tonga High School Phase 2 Sports Complex project. Whaftai pete, whaftai malamari, olea whaftai pa mo King Solomon, whawhala e ahon. O kai pete hao ai awhiona i hawhare. Pea kui kai pe hao ai awhiona i lang. Koe lahi au ai awhiona. A maulau i he whawhala, koe awhiona o ke awhio koe i he tangata pea mai whiwhine. Koe tangata mai whiwhine o whalala ke awhiona koe fu. Koe fu whare e koe fu whare lotu. Koe fu tempare. Pea mau whaapa-apa. E koe nau ni au kehe ato a hono whaofa-ofa. Hono nau katoa pe ma hono langi. Kau pau pe ke ia e whanau ke nau ngau e ake. Te tau pe he tangata pe moe whiwhine. Kau whaia ko sporti. O mau amanak lelei pe ko e whanau te nau ngau e aki.
tēnā ui he mate mātonga pe koe tala. E koe hāpeha malae o e spoti māmai. Ai whiwhia ia e whanua. Ka koe maulotu ke langi ia ai a whiana. Langi ia ai a whiana pe tala ai holahi pa maho kolori ia. I he tāpa ko tāpe. Pe koe tamasi, pe koe tāhine. E mau whainga māli ke ngau e ake a nau koen. Pe koe whea api a ko mo tim spoti ke langi ia ai pe ai a whiana. Pa mau whamalo atu whawhetai. Ka fu nau ko ia mea e whawhe whalangi a mea hou eiki. Mau whanonga atu ko e rea e tolu. O whailonga i he nau, i he o wau maho inga koen. Ka whaha ia i pē fulahi o ea whiana. Fu whanua lahi koeni, i mamani. Nau whaitu to oni, ka uia ke takoni mai ki Tonga. Ka koe maulotu ia. Maulotu ia that this Tonga High School Sports Complex will bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Malo e tare kita. Turi pe mo tau polo kalama. Lawe pe ko maloloa. Moving on to the official groundbreaking presentation, and may I invite the guest of honor, the Honorable Prime Minister Hokameliku. But before that, very brief explanation of how the groundbreaking is going to happen. As you can see, on my left there are 8 shovels there, meaning that we need 8 people there. So the Honorable Prime Minister, so as the Ambassador, His Excellency, and 2 others from the construction and supervising company. And the other 4 could be the Ambassador of Japan, the Lord Vaya, and 2 other ministers to make up the 8th. So please, can I invite those 8 to please make your way up to where the groundbreaking is going to happen. The rest of the guests, you'll be allowed to follow suit once the first vote is done. I make count 1 to 3. 1, 2, 3. Put it in. Algo todo da casa molo, muito classinihi. O ministra Kimuri, ministra Moi. Minister of Health. Devo che ministra Mia. The rest of the guests, if you want, you can. Trocar essa panimo, eu taki ko ia me kautaha me CEO. Siena. Ka ko ni ko Tonga ni no ka wat gay. Groundbreaking. Mr. Moi sa bikala. Pakau. Dale ni mitoro, bevo ki ge vai chancela e me sito fono Tonga. Pamba vai be mo sabo. Saboro me heni. Bevo ki son mara mapi. Good evening, everyone of the South. Si okoia oi Moi. Cliffe Mori. Veda tabeki sabolo ko piloto. E ki a palma. No kawat gay. Tongatapu, ni mo figau. Wada ke Tanpo. sa malaki tanpo ta ke kawat gay.
Atape. Itu gue kau siai na gue tokolah ya gue kau tanto. Kani malo hiange mo fefe kai fare. Ko vai ngapalu. Kalau holo fare pe. Tokolah itu kau tua ki. Pona pati. Dah bena sabor Latu. Tokolah be mo na darut ke kamai be me. Uwa ke. Ito lah biar nanti aku nak por kena mai kau kini dah mini. Okay, aku pergi dari Tomui program ah. Baik, turi kau nak aku lah biar aku nak horo hake. Tak boleh tuku. Kau boleh aku kau ya. Wah Amerika. Baik, tak boleh ke pada okey, mana kau lah. Slight change in our program. Instead of the item from the Chinese language of Tonga High School class, let me humbly invite the Chief Guest of Honor, the Honorable Prime Minister, Honorable Wakame Liku, for his special remark, representing the government of the Kingdom of Tonga. Wow. Can we all put our hands together? Malo. Tapu ni ke apastoa siai na kitongani. Tapu ni ke apastoa siapan kitongani. Tapu ni ke hoing misa. Tapu ni ke tare kita. Tapu ni ke acting CEO put ngau yako. Interim VC University Fafonua Tonga. Tapu ni pulia ko Tonga Hai. Kau kolisutuk. Kau mai kau ako lolotonga. Pakori be mua ke hufanga. Bafta ulafi. Ngai whatap kakato o siya whaki. Kai whamonu ho koloa. Ko tō moku. E hoatan. Tau whawhetai ko tō peke o tō mawhihe ne tō whahara le rei. Neongo tau lo fu a ngai whainga tā. Ko ngai pore. Ne wholoa e tatari. Pe hange pe kai kai. Kai whawhetai. Nai ko tofa mai pe hono taimi, mohono aho, ke whakakato ai, e tau misi. Ko e wheisi hono ua ene o langa o aku maalunga o Tonga. Nai tonu ke osi pe koe api ako, pe a hoko atu ke wheisi ua. Kada e tatari ke hiki e vaasilapa e pon ngā oe ka umaa side schoolu. Lolonga tatari koe ni mo te wakia a sporti o Pasifiki. Paliriu leo palani ke whae la ngā ko hunga ke tokonia ai te ukoia o Sport e Pasifiki. Hoko whetutuku ai vaasilapa mo Tonga Side Schoolu. Pia kamata ke whakama apopo mai apeni ki he ngā we. Kana e toi kanseri o ikai lava e Sporti. Pia toi torona e ngā weni. Toi hoko mo i COVID mo hono whakataptapui. O toi tatari ai. Kana os whamoni a lea pau ki he ngā weni. Mo i kautaha koe e Beijing. Architectural Design and Research Institute Company Limited and Shenyang Engineering Supervision Consulting Company Limited ke design and supervision pa mo kautah langa ke whahoko ngā we ko Chengshu, Guangzhou Construction Group me sia ina. Ko ata eni a COVID pia kamata ai fetuktuku mai ke whahoko ai ngā we. Tau whawhetai ko whakailonga eni kamata ngā weni. Pa koe whotunga ni ngāwe o kuha atu,
I ngai pena ko ni moani. O whafuafua ai whakamahu inga o ngā oe ke whai ko ni. Ke mala sporti, peko sports complex ko ni, Phase Ua Tonga High School. Ki he ono noa miliona, panga ono noa miliona. Kana e taimi nai hange ko lia ke apini. Ka koin ko kamata ni ngā oe. Ke liliu e kongani. Ke hoko. Ko whakaholo si o anga. I loto Nuku'alofa. Ko malai vai ngani. Ko indoor stadium. Malai akapulu. Neti polo. Tenisi. Ko malai basketball. Whakataha mo nau ngahi nau tokoni. Ka lava ngā weni ko malai vai ngani. Ki hak maalunga tonga. Ka lava peo ngā weaki. Ki ngā spoti whakako. Pe whakafonua. Tau whamalo ke puleanga si aina. E nau ofa, whakapaanga ngā weni. Ke whakakakato ai. O kore ai ho moupou ke ngā ue whahokoni. Kai lava ke whakakato lerei ai ngā weni. Ki e taimi ko tupā ke lava lerei ai. Ka lava ngā weni. Ko te uia ki loto Nuku'alofa. Pea poupou lerei foki. Ki e moi lerei. Ko tui ko uhinga pehepe. Ai tau katoa ngā mahanga he ahoni. Ai tau kamata ai universit whafonua. Whatau te whito ki he ata mai. Pea koe ni he whiawhini. Koe malai sporti. Whau te whito ki he mo ui. O ko whataonga pe hoko ngā weni. Ko tawake sio. He kilukilua. Ke hoko ai pe fua koula. Ai kau tare nit sporti me ako angani. We hako tupu ho tau whonuani. Ko teu lerei eni ke apea koni. Ke tau ngawe ao ngā aki. Kau whai ako, whanau ako, mo kau tau hi whanau. Kai ke ngata pi tonga haini ka umaa ngahi ako ke he. Tau ngawe whakapoto ake iwi. Ko tokoni mai, a iwi ko langa aki. Ho tau apea koni. O ko whakatawange ke toka mai e pene alofa. Ki whakakakato ai ngā weni. Ki taimi ko tuku pā ki ai. Tuku peke ata ki rea whapapalangi ki peke whakaosi aki. Ai whakahoha ani. I would like to take this opportunity on behalf of the government and the people of Tonga to acknowledge this generous assistance by the People's Republic of China. Ambassador Charlene, please convey to the Ministry of Commerce our sincere appreciation. This is the second phase of the Tonga High School project. The first phase is the school buildings, and this is the second one. And we look forward to continue discussing with the People's Republic of China the swimming pool. Okay. I'm glad that the ambassador actually found the encouragement when we have a chance to actually meet helpful. Having this facility of international standard not only will be beneficial to Tonga High School, but to sports in general here in the kingdom. This sports complex will also help the celebration of Tonga High School 75th anniversary from the 6th to the 10th of July. Hopefully we'll have one of the facility up and running by then. Again, thank you to the People's Republic of China for this very kind assistance. And Tonga High Schools, ex-students and PTA, you need to look after this complex, not just for Tonga High School, but for the kingdom. Malo. Tabe te ki pas leo lahi mai. Malo ki he whawalanglangi, he pare mea. I he mea whawonga e Puranga Tonga. Kore be he whangamari ko ni ke haki tau ki whakawaha mapa. We have 2 items here, but we can reduce it to just one because of the time. So, Tonga High School, which one? Is it the Chinese language students, or I suppose the item here is the school brass band? So, Hoko Uabe, okay, I can see that the Chinese language teacher is looking at me. Okay, floor is yours.
para ko na kumarunga tonga la ko le faksaina na to fa tatanga ta to fini to mo pena fangi fokasaina fu tonga ma to kana gi fai wa e foka hago Our next item, and that's the last item, is Ta'olunga. So, can we all put our hands together to welcome Ta'olunga from one of our Form 6 students of last year. Oh yeah. Moki whakawhakaulu mai tonga hai. Moki longo a mai ke ngāri u. Ke lau wena Pastor, it's a wonderful day. Mari. Kau pasi mai. Ai mata. Mari. Kuma
Mari. Malo. Mari taulunga. Walet ke kau wifi mo mai o mo ilo be me fai ki koloa ko ni. Tau ia ke tua pe tau ke malo. Kau wifi. Ki patotau mai kau wifi. Tau ia te koloa ke ni ki tua. Koloa e wafalang-langi. Maria ko ni ko le fa malo ya ka toanga fa historia hon u fa fe ya kala kita pure le o putunga ko mba nga we iskerioko ka takio fa ko nga tau fa malo Kamoe a fio e to mafi ka mu tau tolu he ka tongan bat ke e pare mia Tonga honorable ho ka miliku fa falang lang e ka tongan His Excellency Chao Xiaolin the Chinese ambassador to Tonga His Excellency Munenanka Kensaku the Japanese ambassador to Tonga. Ke kau ek minista kabineti pef kau tereni me tol. Ya famor more be mafta luafi. Ko ri ga fa ke fa tapuni kau fa mal wat talaka kato ko kamata ke katongan. Au ha tu he fa kato fa malo katongan. O fa fonga ya tu he fa haani. Ai putunga ya ko wa nga we pure ako kau faiako whanau ako ako marunga tonga paseni ako tutuku kau tau whanau sea PTA pia moe kau tau whanau ai mau fia pia moe whakamalo e whaingamari e feituna e pare mia kage mea mai o kau whatahamu mau tolu whailonga e kamata ai ngā weni umarau tāpuaki whaingamari i ho taimi Neo filo fake ngai fatongia kai whakakakato ngā wen. Mau fia he aho ni go mau kau he lau. O tau ho mau rangi bea kātoi e mau fia he aho ni. O tau kau whakataha. E mau amanak lere iai ki he ngā ue o tau hanganak ki ai. Mau whaamonge pena e lahe taimi ka mau whakaha e mau fia tu mehene api e taimi mau wao mai pe ke whakakakato aki ai whatongia e honi. Special thank to Your Excellency Chao Xiaolin, the Chinese ambassador to Tonga, and the Chinese government, the kind donation in funding this project. This will benefit the students of Tonga High School as well as the youth of Tonga, and also promoting the sports talents in the schools over several generations. We've seen the banner and we are dreaming of seeing the end product after this project. As this is phase 2, we are still waiting for phase 3 after this phase 2. Whakata te ai whamaro ke kau e minista ko tau kau whakataha e oau e ahoni e minista ngahi ngau lalahi e minista ki muri e minista ngahi ngau whakatwhonua e minista e potunga mo ui i he lava mai ke whalanglangi e oau mahuinga konu e kātoang whahistoria konu whailongai ai kamataanga o ngā ue ko ni. Ko e riani foki apini na e takoni ko koris pureanga pea whahi koe me mui na e takuia ko vaiola motua
na o mai gai ai whahinga na whaingata ia. Pea riri uhake o au ke wa silapa ai ako, mkolisi whai ako, pea hoko mai whakataime e tonga high school, pea hiki ke langa fo kai au mai ke tonga side school. Ko riri ume o mai e whaingata ia ki ai ahoni, ke teu iheni ai mo uirerei, pea mo ka hau o tare ni si poti fonuani. Ko tui koe makamaire ko tau au sia, koe feituuni hanga koe lawe ni nai e hoko ia whaholsi o anga I loto Nuku'alofa. So, Your Excellency, we can't wait to see the end product by the end of this year or early next year. Yeah. Hange peko na whahoko mai koe mahu inga ngā weni koe pānga tonga e ono noa miliona pe o fiai, which is about 170 RMB. 170 million RMB. Koe mahu inga e ngā lahi koe ni, pa koe ngā koe ni ulere pe me konga koe ni lopa uka mea ua hala tau wha, o au ke hala waha kolo. Ai koe prosekia koe ni, ai asi koe he pena, pea koe ngā ue kei, mau whingā e akai moe pot ngā ue ngahi ngā ue lalahi, pe ke he meitek, pea moe savea, moe pot ngā ue ngahi ngā whalot whonua, pea moe ngahi wa whikau aki, mau whingā ue aki, ke mahino pe whakakakato ngā weni, whatatau ke ngā ue kona e whakako. Koe tisain, pea moe ngā ue koni na e osi sain pe ki mua, ko toki whakakakato ne ngā ue. Ai koe whawhitai pe tofa mai halake o mai kono taimi e ni ke whakakato ai. Pea koe kore pe ia ho mou pou mai ngai kuwhikau aki. Koe ngā ue ni kai toi tuku o pau ke whakakato. He whainga maari e wawetaha. Ke kau whakawhe kotoa, whakakato te whakamalo I he tuku taimi, ka tau kau whakataha e watani. Ke ako tutuku, ko tui koe ngā ole rei eni ki toi masani a ngai ho tau api, pea koe uki au whai, e tau poupou ke ngā weni, mo taim da tau ke tau malu iang ho tau kau ngā ue siaina koni kau mai. Koe kau ngā ue ko, una whahau koe whatongia koe ni, koe kau ngā ue mi siaina, pea koe ngai whare koni ulanga takai holo koe ni, koe ngai whare whakataimi pe ia. Kone ospe hono ngā ue aki, pea e to'o ia, kai whakakakato, ai ngahi mala e koe whahoko kia e ngāwe. Wai ai talamonu watu, ai mua whakakakato e ngāwe, tangi he o tua mafmaf, kene ke tokonia, pea ne tofa maha hala whiunga mo tau wai, ke whakakakato e ngāwe ni, ke taimi ko tukupā ke whakakakato ai. Wai o whalahi atu, tangi kau mai eiki e ngāwe, mo whengawe aku tau whahoko o whatu. Malo ke karekita leo. Now is the final hymn, and there's also a slight change in our final hymn. Ikai ko tolunga hiwa noa, ko toi tala noa. As mentioned by the director of the evangelism. This hymn was composed by the founder of Tonga High School, the late King Tubo IV. The name of the hymn is Tell Me the Old Story. And may I invite one of the deputy principal of Tonga High School, Mrs. Ariana Pele Veituna, to come up and read out our final hymn. And then the closing benediction by the director, Taliai Nimetol, and the national anthem. Hello. Ko e whawhalahi me whaosa ke tau kātoanga mahu inga i whiawhini, ko himi o noa, ko talatala noa. Toi talatala noa, he alo ofa li oa. Asi sulami ai o tua, ne feia ma ataua. Ai whakaiki, hange ki ata maiki. Pōpula he whaihala,
tau mua ki he mala. Toi talatala noa. Toi talatala noa. Toi talatala noa. He ala ofa li oa. Ke oa e manawahe. Ke tau hele o kutoi, ai kā moe loi a ho tau whililahi. He ai se o tau kakai, ko sisu pe te utui ki ai. He aho o e ahi. Toi talatala noa, toi talatala noa, toi talatala noa, he alo ofa li oa. Toi tala mai, he le o vai. Ko ene ha ele mai, ko hoku huhu. Ko au ai whai hia, inasi o mala ia. Inasi o mate ia, ko hao he ene pekia. Toi talatala noa, toi talatala noa, toi talatala noa, he ala ofari oa. Amen. Gresa e ko si sukalai si a whae o toa koe tamai whio hio e la maali e maali o ni e te tau tō ko tō pē o whai pia tai ngata. Amen.
Kagato ia e programa ko ia o e hodani. Whawhalangi, pa mo i kuna o katoanga wha historia a hon. Hip hip! Ai ke i leo lahi ange. Hip hip! Whababa whaos ki ambassador si aina, sao si alin, pa mo i kuna o e tanu po e aho koini. Pa mo tala monua toi be ki he Chinese New Year coming up. All the best to you, Your Excellency. Hip hip! Hip hip! Ko e lama ia e programa ko ia me heni me whaet whake me korispranga pe ko e mara aga bulu ko ia kat maronga tonga no miliona e maho inga. Mau ta tawa tu ki toi pe ngai ngā ko e ke whakako. Me ta whako ia o e live stream. Ko Wepi Junior Lea be hoki ki aripate Junior Kisina. Pe me Reto risante tana tohi. Ko sa Slovaka. Mo mea. CEO mo mea mai. Wa kato ki bisa